Hello viewers, welcome back to the KPPB Youth Convention the chawle pura hena online ase mohan to pongja biji de mohan rukhala por kan olop annala opore dekhai dibo to skip na guna side video guna to koi dia suru chesi de mohan move hoi je dia Jai sedih, ya. Oh, montang de pungsi sedih, ya. Wow, tunga bi, right, fully jai sih. Itu kisi deh makan dah. Kita pungsi deh. Kau kan dah tu sih. Saman namanya sih deh. Okay. Dia pungsi nasi deh makan. Wow. Tu sih. Dun 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 dun. Kita sih. Bin, oi, kak sana dia. Lại boy. Đang lại boleh. Coba sini dulu. Singapura ini race kali sini masuk. Matakan lah room, makan do, dia tak mau, makan lah room, lop tekai do deh. Wow. Udah, kita mau les deh, matakan lah room masih itu. Saman kan kita race kali aja. Malek kasih deh, makan lah. Bike nutun gini sih deh, Sabi. Itu bike lah nam ki sih tu nasa ni deh, nutun oleh saja kali. Malah saya itu sih. Monde, type frost gini sih tu bike. Lagi lah ruko be, mau dekai Sabi, ya tire di mana ka macam sih Sabi. Itu kita pengjas saja, ekdom gift ekta paina sih. Itu kan ekdom kusi pae sih. Mui itu nisna pek kuki, guna bi kumba kusi tu na jane boleh be. Dia sih mui kusi pae sih, tu aci boy. Itu lah kaina, ina olai cai tahu, itu kui dia sih. Thank you. Itu ke kusi sih, makan tu, magi kan lah room aja itu. Or mau tahan tu boleh itu tu tage rukui sih. Aro compound tu. Itu makan lah party kan sih. Itu ini agak sih. KPCM lah jersey saule. Kita cari sih, makan. Matakan kau akan last deh gue sih. Pongjina dekai dulu. Jersey deh Pongjina, gue guru. Ya. Cara tadi iba dikin. Ya. KPCM jersey deh Pongjina, makan apa gue ikan greenah. Nak korai jauh sih, itu kan first deh. Malah game deh Pongjina, dia Pongja biji deh game lo oleh sih, tu jersey Pongjina, jersey olop gue ikan greenah. Ina korai jauh sih, itu kan jersey Pongjina olop dekai dulu deh. Asli. Asli. Wow.
chuchi wadan de flag de chucho lage same color ekta didai olo mix thakibo nichu nijula ro kina chanebo ki jane loha khan bai ekdam hushiyar ba lo lage kasre pura ohala team khan ase ro mota khan ase project ase do by chance rati ge jaga khan pa nai gole ro jete sawole paro kasre suntur ada coklat do ala tim kan mai kan tan charge na se siri chai se charge de ka master se pek puka wala ro 1 2 3 4 5 6 7 moi melaina 8 man achun grole se kanage participants grole la kan ase mon to itu gane mon olop church se punjina olop eta pray ki kan gri logo kana na punjina ase church decoration na ase wow iman bhalte wow ya tum phal ngas de ohala tim kan asre tikhakan pratana grena mohan ge mat puri thakibi kile gole ro mohan bi paribo benar kundi nai chane na parbo to olebi mohan bi participate korle ase to gane dia KPCM church te bonjina ase ida olop pray kan grena mohina korai chaule gani ahina ase to tikhakan amnan bi mohan gane pray guna mata pray thakibi kile gole ro pema sema na hole gani participate na pura gire aro chokom na hole gani na to itu koi dia ase to ida korai jao korai jai se de der man olop pray gurole aha ase to pray kan to koi luse to ida korai ji jabo to next video ge log korbo to iman de khatam kori dia ase chalo